Kuinga ko off fast. Ado kaka yeso elo ngai off mumu. Wai lo ka off. Bola ki au ngai off fo ye material le ai. Nganga ka ngai ko mingu ke mango ko tui. Ole umaro ka fi off e lango ka ko. Re ka ko vai. Yo. Kuile off fast. Vai. Ya artulangan na. Fa fero iso tatu tunu de ne vai ngora fiafi. Sila lo kana ile malo osamo kama malumba iya mana olo mana esa sabalemu ai ile malo osamo fama maluma iyai ile malo uatu fast sapora. Okay. Ya, kwa ngaka si mele wa levan tali ngasio tatu watunu. Yo, mo leva oka. Ya sa tau tari gai titi ya fa tadia fo ia se tulanga fo ile la tamai ita war manga tatu mta upu fa masno. Ya tatu tari no ai fo ila ile. Yo ai fa fira il malo so tatu watunu. Ile nei vai ngore fiafi. Ma lore stoi fo manuia fa fetai foi I lo tau lava papale ya wale wanga kusi maisi anga le la ngale ai lo se tau tai ai ava ile saur kusi yo ya na yai fo inga ya utotu ia fale ainga ya pe ya ona maria ya ave are fa mo fo ile ai na tutu ia fale ainga ya ole fa nau ia me masani ai so tatu watu no mai se tau ati ai na fo la ingo kota la to yo fa fero ya tu le va ngole fiafi ma lo le so fo manuia fa fitai le tua ya por tatu tapa usili le langi ya wa tatu au mai fo le va ngole fiafi ya ma lo ya te ila to sanga lue awale ati na e male tatu ai no ainga ya o ila to fo I ma lo le momoe ya te ila to sa mafuta mai tono mota malawa pesa fa ya le fai vole o le va ai ngone tato matutua io ma lore momoe io le fa ko ai ngu fu ala awa ngai ko inga mangai lo makua inga o manga va ku ngalu ngole la to sa fe ngai manga luenga ya le atu no fo yo mafuta mai I tu e fior kelope va lo fa fe tai le tu o tato au mai le nei yaso fa popo yaso so fua le aso luas fulmar tolu nei o masina o yuni ya lua fe luas fulmar lima le ua se fulmar 5 minute le ua se fulmar 5 minute se fulmar ono minute ai le tu la e valu ya pesa ang fa pe ka ko pasi ese mara for valu o va ku mo o ka ele ya tu langa na fa tai to la pale ya ole tato por kala mele ne fiafi ya tato te
mo i faatalofa i le paia ma mamalu ia maisi ona i faafeagaiga o mafuta mai ia o nisi o loo mafuta mai galuega ioe faafeiloaʻi foi iā te i latou o lalafi mai tua o le tatou polokalame ioe malo le lafi ioe ia e lē augatā lafi o le uiga o lau tala sau e matamata ma e faagologo e matou polokalame ae aua lava geʻi e sausau comment e te iloa ea whaina ai fo i le whaafafonga o le toa tele le lunga i o le o nei ta mama tina mātutua o nei tō whaafine o uso ioe whaapea wa e whaalonga ko ia e te le fia au ai le mātou porkalame ia na tualalo fina ngalo maria la ia e ke whaase e aku foi le i tua le le whaase se uman mako porkalame ia ka koe whaase mai foi le i luma ia a olo saupe i lunga ma lafo mai ni upu le matangofie ia o le pertu langa na fa mole lava o ele te lafi ioe se fa mole tau tua nale ngana o foi le velo wita ya kota ma me lafo mai ai ni upu pala vale ioe ia e tofu ai tato o la o fa ina ya tau ioe o la o na ya tau ia ai fa maria tu o kere manga o miangi pala vale lunga i tu lo i lungo porkalame nei ona to ate anga va pe anga porkalame anga la ukala bo o fa ku ya la ka ko walu me nga ko ke manga o ya e fanga ta lava pa pe lolo lava ta ofi ya ona na tinam ta ma tu o ya lungo nei porkalame ya ma lo nga lu nei ya so yo le fo ma futa mai ta lo fa ya so fai yo ai longa wa mo Emanuele i le taritalinga o le nei porkalame ka fai anu malola ia le mako YouTube ko fu ka kamar ke fongi YouTube o omi mai le like lungo ka ko YouTube channel yo malo fa fetai le mafuta mai ia fa malo foi i le amatanga o fe au le nei vai aso ia le aso ngafua le nei Samoa ia i te tonu o le aso sa nei i America Samoa ia o America le malo tele pero ka ko ke sa ngale ngamai io ia ke loa vai lo ka mai fa dia ku fai aku fa ko over ai ke sainga ngi va pe a le ma ia io wa vai wa sau ka ko sai wala kiki a le ma ia inalani io inalani le fa ka wai inalani quality ke sainga wa vai mo o le mo wa sai sta po o la mo wa ko ke sainga la po ale manga ia ngai ka mai monti io o le mera ko ki kia fa ku ko ru hanga le la ma wa ka se ma ke singa pe ia ke singa ai ka mai kia ke singa la po ai la ma ku io ai fa malo ya ti la to lo nga se se le tu langa fo i pe ona ia ni ta pe nanga au le ma ngai fa kai nga kofo io fa kai ngoi fo fa tau ke sai se ya me foi ngai foi le sunga le dia o ya Timoteo tu sapa la lang sole wala au mau mai ai Alaska ke kisa anga le ai foi la le sunga le dia o ke nei lo vai o ke ngo foi sa mo o ke nei lo mo wa ka mai ke kisa ngai ngai ya maku ya awa nga foi so tai me sunga le dia lele o ka au lele ale manga yo taste yo manga ya malo ya ti la to fe ngai male nga senga ya mai la to u malava yo la to lo nga lu e kai pe yo o isi fale o lo isi pisinisi bakery o lo ya tu langa le ya malo pa wala tu langa faile le a fa pe o le tenga lu ile bakery po ai a hinga po e fale o lo ya la tu lalo faile le o le tala ave na te nga se sea a wa ale le o e umi fu ka kala fale o lo ai a fa tonu la wa se senga lono winga ya o ye ka ko le ile kulanga foi le o ya lo ka pungi do marka ko fa lo yo e pe tu langa na fa fonga so tatu watu no ya ka ko fa ka ngai mengi ia ngi a wa ya ku ye ko ki kilo pa ye o ka nga mi se kasi fa fo wa ka ma i ke sainga le ma ngai ye yo taste la ai mo wa le to for ke sainga ya ai pe ye ngai me fo yo ko nge ko le recipe on me ya ngala yo ya se on sai me lava so tato tu no fa mole lava sina 2 minute
Ya, hey, ya o ke fai yaku. O le go fai yaku. Singa dua minggu ke. O le ko ke fai ka o mereka. Ka fio lai. O le mele we ngi ka. Makuane ai se me ngole. O re kai mi wo fa se ingula kai la se ingula ka fola au ngu. Mai ngo ka fola o le mu fola o le faku, fola o le mama, ma fola o le mafau fau. Wa ye le anga lo ulu wai no. A ngi ko fai mai wo umar kai mi. Yo, ya tu langa na. Ngi si le fa mo mer ke sainga. Ma ya. Le ke fai aku ma na ya. Ke sainga le ina lani. Ina lani ya we longa ho ina lani mo kuka mo catering fo ya. Ya le ke sainga le ora winga la kala bola ikiki ba. Ale ma ngai o le taste. Le o le ko wai no mo pe ke sainga. Yo, ya le ke kanga ko bola ki lo ko fe sidi ang ile fa ngwe ko ngal pe pa ile fa ngama. Yo le fa fonga so tatu tunu. Ya tatu tartara no ne fia fia tatu no. E kasi ale maka upule ka ko kia nga ye ai na tatu anga i mo si fa fitai i tatu motonga. Yo le lango lango sua tatu por kalame fa fitai alu pe matasila ya male fretua fo ya le ala tango mo sufali mal fa nau mal tatu motonga. Ya fa wa pe le lango oina ona tatu por kalame i lunga pe ta fa ilangi. Eo ia pela ona yai foi ia fa pitoa lo fa nga solo le nei afa tausanga anga ia tu fa nga tausanga le ava no le lei eo su mai sa moa ia po le artu langa i mea fale le ua maua i ngi tu inga mea fale anga ngata eo so se tu inga mea fale te fina ngalo i le ua maua le motonga ai fo ia sa o eti sa inga ke fina ngalo iai ele se fo inga ka le motonga fo inga i fa o tu langa lo e fina ngalo iai ia ai mai se lo fanga solo tatu fa pitoa wo atu le 5% le tau le pa uma wala lo le tau ya ai o le winga fa talanga ya o lo fanga solo foi fa pitoa mo tatu masini maloli le ava no le leile nei nge yo o kula kala ka fa un kausanga e ko yo so lunga kau ile tulanga masani ya ai le sia ava no le fa tau waila fa tau sa sekino fo se lau ai o se sefe tu ai po le lo matua sekino fo lau papa sekino fo momi fa malu pe ona ye fa nei ona po ya o tulanga I kapote tu ye lava lava o pusa lava lava male tele male anono ai o loa tau me afale moenga queen king princess prince ya ora kuka le maua uba yo ya le foi mafai le tato motonga ya ona fa fo tulanga fa yo ni me afale tu ai le fale po fia lava company sa fa tau ai po ni me afale na mai tu mau ai wa tu load ngana wa masa sai le pa po masa sai le ie nini sa so finka pe le ai o pe foi le wa le hanga le ie wa masa sai ma wa malu fo le momi la ma fai le motonga ona toi di pe ma toi fa fo I se tulanga au le lei ia pe ona au mai le na me fale le lona amatanga ya le lei ona susu mo mai le motonga fa to ai le ava noa ona o le uti o tato wa no ile tato fale o fa ye tato ngaluenga pe la tu langa na ona fa tu langa rola I o le aso au mai ma fa tonu au mai tato o lo tonu ya na fa yo le ngaluenga ya tu langa tato fa tani malo o mo mawina e tato malo malanga mai le tu langa si itia o tu langa ta penanga mo mo ya fa malo ile tina fo ya le ala tango mo asufali ya por tina tato motonga ya ile finau ya ai ngata ile wasi itia tulanga tono tato potu lai la lor ka uson mele we wasi itia wa me ile si level tulanga tato potu il tono fa to tonga ina o tulanga te unga ma me uma fa mari ina ai la su mai pe ai malanga mai fa ite malanga me palota fa tonu mai so va no motonga fa tali malo lua fitu o tasi numero na fa tali malo ya pe fa mai sa booking online ya e ngata fo ilea toru tasi valu ma le lua fa on fa numero na tato me fale toru tasi valu ma le lua fa on fa ya fa tai fo le precise samo ya e ngata ilea le maola pizzeria ile no fuanga fa tau sa le longa ya na we tato pizzeria po le maola pizzeria kamo yopu fa ile oso mo le ainga ya fa tau sa pizza ave mana ainga ona fa na u tau studiane
ia la kala kumaleo so se sui foi se ainga se sui mar kuisi anga e pizza yo ai mau al kamaleo ke sainga o ia ui vai ni ai kau yo se vai de mera oi ne rope ke o vai kula pato bo foi mai ngon ko linga ke sainga se vai ku samar ke leo ko linga ke leo ke sainga yo a le size le wa a le mana ya o kere o complain ne size vai e fou la o kango la tiki a le wiga la kala e se le manga ya yo manga ya le tofo anga le ai le suanga ke sainga le o le lunga ya laska o kere lo bo le wa ka kamangi ya fai le tofo yo fai le tofo ko foi ke kari ko ngoi la kala nga ya tulanga na ala tatuanga tatu tartala no le ne fiafi ya ole tulanga mo mori fa ma lo so tatu watunu tulanga ile lolofi mai fai restala na se tu ala lo ato iti ya mai o to ele fai restala mana o mia o lo tau au e tu fatasi ma tau au o tatu komsino fai nga palota ma le ofisa ya le fa pena ona mama au le ye tatu fai nga palota o lo sauta ua o lau palota ta tauna e restala ka fa pe wa yai ia tulanga o le restala faila restala ya ona e fa sauni lo la ia faila palota o lo sauta ua le na le filfilinga ya o nisio sui o le paia inga o le aso nei ia por tato malo pe la tulanga le na o lo o fa fetai mai ia le fionga komsina ile atunu ai o lana fa malosi fa mai fa mole le to titi ama na ya yo ele tele le foto aiva e pese fulu tu malo au sia se la mo tu pasene po wa silia tu marcela pasene fati no la to restala ya ai ko la kiki ya le ava no le faita to restala le si o fe mai inga ka ilu afe faisala fe mai inga ka ilu afe faisala ya tu langa na talo atu malanga le loto mo lalo le atu no pele a fa peo e fa fonfonga mai o te lea ia ina lau wahanga fa au fai ete tapua iai pe ete palota iai ai wana sa tu lalo kota mare fole o nga e fai lau restala pe a fa pele fai asa restala ia ona tato nga ila ia fai tato palota ia na pule ala ia oe ia pe ke palota fa to tuele tu sa motasi pe te palota hero pipi ia o le sapu ia o vaenga le salapi ia manisi vanga fa upfai ia uma na restala yo atu langa na sumai tala mai au mai faila restala suane no fanga pe ona yai le tate building i le taulanga mo to uma mlanga mai le tu sae o mai fai ku skala nga mo le tu sifo ya mo to welata yai i le team 1 i tona i mato anga e faila restala ina restala na mia ya le tusi mar fai fe au mana o mia pepa mana o mia le to tau fa matala ma se fa mauninga o le nu ule o lo e no fai ya male siva nga o tole online ko nga puelo waka mo fingerprint e faila type to susa tai ile ofisa fa nga palota i mo no ya mai rifa ka po tato fa masnonga ya tu langa na fa malo so tato watunu ya lewa ma na ya tato savalinga le fa nga ka restala wa au relato ai titi ana tu malolo ma walalo pasene to telea e lo pe au ia forfa un neva ya so au sia uma le ta se lau pasene o le tulanga le restala ya o sitala na mai le tato office of nga palota ya ala tato hase ile tato mata upolo tari ya ile atunu ya o mai afa fonga foi so tato atunu ya inisi fo yo tu stala sa fa pe ona fa tasi atu fa masinonga ya e pe ona ia ile ne yaso ia porto amatalia manatua o le aso lulu le vai aso nei talata iau o le mata i loa moli mau a le tu lea le tu te le a fi ai la toto ono pe ona fi e morianga ia ai e lo tato nua to ta iau i moli mau a le tu leo ia o le se fam talanga la tamai fa mastonga ia le to pose lilo sa reportia fo inisi sa awa yai tai ya le sa tu la yai loa ya le fai pule po le sa ave ma fai pule o le tu malo falata numero tolu ya po le
to fale ala pule rimoni ayafi ia i lumo fa masnonga fa tu malo ile uli ana le lapor ta ona le lapor suta si ia ina ia faila na mo limau e tu sai fo i mane nei mata upu ia o tawal manga ia o fa masnonga fa pena lava yo e fa pena lava tu langa pe ona ia o le afa muli lale le tatu tala no anga mo mau a lesa ave mo fai pule o fale ata numero tolu awai ele o se taimi umi sa fa pe ona fai ele mo mau ia matu fo ia fesili ale tu tete ia po le tu o lo te ena mo yanga nei ia ai pe ole tele lava ia onisi mo mau sa fa pe ona toe bala wina ile asona le lapo mo mau fo lo mana mion fa maya kai pela ole mo mau ole sunga ya Jordan mo mau fo ile le sa fa pe ona le sa fa pe ona ia laudili wina pe sa toe fa wa mo mau ole sunga ya Jordan Sale ele o Rodney o Jordan Sale le sa ia laudili wina pe mataina e tūlanga i le CCTV camera fo i lea sa whapea ona ria e ane i lesi vai taimi ioe ma whapea mai ai o le van kusa o lea nga sau asia kako wamio lea awa ka mawhai e fosi le upo le van i ko kongo le melea ia o lea awa ka mawhai e sui aku le van e sui le mea sakalango ele mon mau sambuelu ia o le malia lau tau manga ole vaenga lea ua mausali le loto o Jordan ma le lako team o le van lea sa fia i tu au thank you liva uru ua mausali ia filangalo i latou sa lau liwina le ia fo ngai le CCTV camera lea o sa i lumo se fale o loa o le van po ua ta mau o latou filangalo mo latou loto o le van lea sa faapea ona mali wai tu au na faapea mai Jordan na la vea tu au i le 5 minute te ai le tu lai tasi mana tua na nginga loa i le sto nai le asto na ina te anei le mausali o le taimi le aise se tūlanga fo lea o le au mai o se taimi e tilo iai ai ile me moniaia mausali le au mai o le taimi 5 minute te ele tūlai tasi le satala noa i le asto na te anei i tau manga ramstonga le sata ofi ro man boni mau le sunga le leo ya Jordan ai se i tu mai le taimi fo le la to fa wa le so o le taimi la le fa mausali ingo le taimi la e ma li ngai me ku kupu e ma li ngai me ku kupu ko i le taimi la ua va pe ma Jordan ya o le 5 minute te ai le tu la tasi va veao o la solus fu tasi le o apeli la lua fe tasi sa fa apea ona taia o le kaimi ko ngana 5 minute ai kai ro kusopa ora 5 minuto ke kasi wa tupu fa blave e ro fai mai mea ile va le tasi a fortasi ai ole mori mau Samuel ole tasi ile lua po ole tasi ile lua ele o mau sali se taimi ele o mau sali se taimi te fa pe na le fai ngo se me foi le wa pe no foi atu inicio tatu tarno anga uma vai e ia ile tu langa foi le ele ai ma se kilo le kai ona so so nga ya le fa mo sali ele taimi ai ya ta to waya pole ale patu ole mea le ai ma se kilo ele ai ma se ye songa ia ma fa e kilo sanga waki po kasifia kilo le ai la patu a pefulo ya pefu ya kia ile saka pefu ya kia ile kuka runga lo ngau kia ile kama kiki pepe ko or kapuka ele ai hangi la ko ya fa kala fa bla ya se lo time le ala ile mai nga Samuel ola na mori mau fa pe mai ku support kasi yang ile lua ai fai mai Jordan malelako team
wa fa mausali la tole time 5 minute e te ele tula tasi le sa fa pe ona la vea ton wai tu au ai na siringia la tato loia poloia le tu te ona o le time i lungo le video po le video dia tasi 5 valu ai na vili ese atali o se fai pisinisi e tu lata e no fanga leo i le tasi lua valu tasi 5 valu lungo ole kako camera lea po lungo kako CCTV lea footage tasi lua valu le taimi na vala au ai leo e le atali o se li fai pisinisi e no fo lata le no fanga lea ia leo ia ole mele fte na ole mele fte na nga mua kako kilo la i tu fatu la ngo taimi pe ona tuli elo ia le tutte e mua vili leo ai le la vetu tasi lua valu vili leo fa pea ole tasi o 5 le fa pea mai na la vea ai tu tasi lua valu vili leo lua se fulu tolu minute talu na la vetu fato vili leo pe fa pea le tatu wor taimi le tatu wor taimi le wa mausali ai ia le team a Jordan man la tova ole taimi tonu le na la vea tu tasi lua valu anga i le tasi 5 valu leo lo ilungo le tato footage po leo lo ilungo le video lea e afa i tu la tolu se fulu minute talu na vili leo ai fa ko happen the weapon e peila o i le kau parpala ile sua o me o i le pe kau parpala la kiki ai le sua o sia ka ko amio ai o lo fai mai lava o le van le na le tu o le boni mau lava le a Jordan man la ko team sa o la to o le mali na fai ai fasilia lo ia le tutete ya Catherine ia afa pea o le taimi ma le van o le ase fa mauninga o le ase nga mea o ka o mai i le footage lea mea o le van lea nga la vea itu o le maria ia o ia mea nga kakova ile kai fau le ngafenu le ngai lumo le van nga muri fa mai le tala ai la tau bai o mea pa masino o fa alinga o mafofoma o fa alinga o mafofoma o kakova ia kulo le mai le langu mai ai play lo mal patar kai fau i ma fa pe mai ngai lo le mai le feseli o le ale mea ka o mele mai le nga muri le mai le tu lo fa nga vai te mana o tato tunu tu lo wala o ngana au ke manga o yo ka ko malama foi lele ele piare ka ke kala ngoa i yaso uma mai wingu ka ko ituki e fa peor ka ko kala ngoa ngara fa pe o ka ko i kusi kala wa fa yalo yang ka ko lai senge o ka ko wa kala ngoa o le ka ko kala ngoa me na tutupu o le fa malia to ile tunu ia ile ngana o te fa nga ina fa matara tala ile va nga fe siri lo o le ase me ka o mai le ile nga yo inga ta fa ure lu mo le ben fa mai nga muri fa mai leo na muri fa mai cholen le nga muri ele mai le mau kingo nga so songi ele mai le koko nga so songi ele mai le ngi pongi pa o le tino tu lo pi ia ku la lo ka vale le ben oka what a beautiful expression ya wai ka fio lai le fe sini la le lo ya le tutete kanila nga lo kala ngoma le mai le ka fio lai nga fa kala ngora kai fa ko solo nga marka fini awai anga fa pe ka marka i fa anga marka i fa we mai fa kala ngora o le ala nga yo inga o le me nga le nga ka muri ile van fa marka i fa wa inga wa we mala ba inga nga mai le oi lo nara o le winga nga longo winga we mai fa ira interview war kai fa ai fa pe o le ala me nga le nga ka muri le van ye wa le ma fa mar kai fa
Ngo ka muri ai o ngala ai ko ngala ko ne. Wa me nga ringa muri mo me ka fau ka vale. E o aya mako. Awala ko piki mai la fa ngau. Ile a onga. Ala e mai ka maki mau mai la ko pongi perkan ko ko man McDonald. Ia la o so ai perka. Vai. Ai se fa ngau fiske lo ka o ka wa ko perka. Ia pongi la ko perka la. Ka wa ko perka ko lola ia le o fiske ia por donut. Ia pongi perka la fa ngau da ko mai la. Ole la so sogi mai ka fa ia. E sawa ka vale la ka mo e fa pengir ka fa mo ki kilo. La ka mo e mo ki kilo mai pururum abas ka be. O ke fa ia kula kala. O le malie ia o ngei me o fa lingo ma fa fa. Ai o le fesili. Na to fesili ngia la ba. E tato loia. Ia le tūlanga. Ile kaimi. Ai ke wa au mai le tua leo po le tima Jordan. Le ngai o inga ka fau le mau ai ile me le. Le ngai o inga. Le ngai o inga na ta fau lo ia ile footage lenga ko maka. Po le video le lenga ko ki kilo ye. Ai fai mai le fa talanga leo. Nga muri. O le nga so songi le koko. Po le mele na ve tu au ngoro se koko pipi la lo kavale la lo le vende le so songi ya fasili lo ye malo ya ma ko wa mai le fakala ya bo ka de mama la mala le ka ni ngam ai ina ua toi au mai e tatou lo ya le tūlanga fo ile mori maua tupa i sapani Nia safa pea ona toi fesili ai Catherine. Ya o sapani le wa umona na mori mau la wa yai tangata e judge pa umale le case nei. Lono winga. E fai fua e alu fua le kaimi le ngai makau. E le o yai il ka le sa au nge mori le mena. Lono winga fo i la ua ba. Ile tūlanga fo ilea o lea e se la kaka ye fa ye media ai o lea ku usei umban ka upu le fako amoria lor kaka o la no ko ila nga mai moria ya nga fa penga a le winga nga tala o lea lava u fa mausali le taimi 5 minute te ai le tasi ile va vea o le solusu tasi o aperila lua o rotas lea na lave ai tu au ya male time ya male ta vale le lave fa mai o le van ya e ke le ko nga van ya ka ko o le van nen ka kilo ku yai ya e pace noa e pace sina e kai pay o le voxi o le alpha ko nga ka vale nga le wo ka kele ngei ese pela ela o mauku nga pau nga mea nga fa pe mausali mai nga fa kala ngor kai fa fa mar kai fa nga la mun muri le ven o le pi mar ya koko tu au le ven le ai na ya ai pe kai wa nga fa pe nga mai ya ai le lo pe nga interview le ven pe ya pe la tu langa na ile ta ua i fo ta ifau ma nenga ko vai uma kwar kai fa ya ai fai mai ia le sau noanga a choren o langa ia nga fai kaunga o le alu kai fau de nga roi ya le ala o ka o kre fingi o le tai fau songi no isu a fai o le taimi le o le po le tupu ai le fa pe mai leo ya choren ya o le kaiminga wa uma fa kalapu o kaka yo lako ainga o ani mea ya nga ye tangata ta fa po ra ona fa kau papa kiu fa kau mea ai fa kau siosi fa kau papa kiu ya fia fa kau fe uma fa papa kiu ya tina e vainganga nga o lola i ka vale o kai fa uma la ya le awala a fa pela ku ka vale fa ka fa inga ai le me ai fo le ka vale o ngai e pe le ma fo nyen pe ma aver ka vale
pela ngale songi ku kai fa ngi avela ma fa nga fa pe o lalo wal masalonga lea o le sunga le leo ya tore ban la ko tim o le merga ngali ka bun budi le ai pe tai ele ma fai nga mai fa pe nga se kau make makenga e ma fai o nga fa mausali mai ia ile maua o le vena le au pe ang fa yaku nga pisa mai asia ka kuwa mio le Land Cruiser ai pe tai ya o le wa afia mai ma le van o le falo lo le ke lo le po me le ka le van e la vetu au sau la lo le enga e nga ilunga le nga vale e falo lo e la vetu au ma frasa ma monga le ku ka makau sau ila lo le enga manga kolu aya e la kiki mai lunga le nga vale le ke lo le pick up mai le afo le mele i le fa matalanga le awa o le ngo fuanga a ko ale ele ai mangi nga o a inga la yai ele ai camera frasa ma monga ele aingi camera inga ngai fa sanga i mane no fo tonu renga la ve tu au oi ya o lunga inga afa ape o le van ai se anga ko fo ia fu ala le van i kua ai se anga ringa ko fo i fo le van mare si me o le time 5 minute e te ai le tu lai e tasi le fa ape mai na tai ai tu au ai ile baba ai ile tu langa ile video au mai ya ole video ia la sa ulunga tulanga foi lea ile tasi di mavalu tasi di mavalu ya ai ora tulanga ia ile time na video leo ole tasi lu valu tasi lu valu ya ora tulanga lana le sa fisiling ia e tato loya did you interview the dog ya ai ora tali lo ya sa le o longa ia le nga i loa i langa ia va ai le nga yo inga le ya wa pela e mo fa ngak so song ya kule ile video reki nga kwa ko lo le o mangongi le nga ringa lu mai o le tulanga ile fa nga so longo ta wol manga fa msdonga ile aso na leila na ya fete na inga tono pot fa msino mai na o ya se tulanga fo ilea na si fo le ngana i tonu o le pot fa msino i tawalmanga ile mori mau lesa ave ma fai pule ya po le o masalo mia wa tata no ne ile mai ya makanga ngi maka nga oso ma maka upu le fa mai ken karo se fai pule o se fai pule sa wa ya yo mar kaimingi ele o mafaya ona ave seare ngole o le fai pule lea ya po le sa ave mafai pule o le tumalo fale ata numero tolu mai sa ilinga ya le ala tula ia le la faila na moli mau awa o ia le sitangi o mata upule le ala tula i ana le la po se me sutasi afa sutasi e faila na moli mau ia tu sai foi male nei mata upu ia ma fasili foi matali fasili a KC ia po o le tutete malo ia uma le tutete ia ison fina ngalo foi tu sai mata upule ia o le sunga i le sa ave fai pule ia rimoni ia po le ala pule rimoni o nona tali i o sherry o ka kiri loka ure ngora ka kwa ka ngaka ure ngora ka rio o kama ia man marko o lua lo ngakari le ko lua lo ngakari e ngoia Florence le sa fa pea ona tula ia na leila e fai la to mol mau ia mata u ai tulanga uma sa fesiringia ile tutete ma sa fai mato e ki ia nisi o vaenga o fatananga Samuelu po le interview Samuelu lunga tata ia ma sa vaiare te ena uma ele ala il pule o tuwa inga o tuwa inga me fa pena aina ia si vaenga na peiwa si ta ia langona matulanga ile Itali mai uai lava ina na o se tu langa le ngana i tono pot famsino ya pela tu langa na sa tau ai lo tamata i famsino ya talasa saanga ia le famasnonga fai se maro longa 5 minute se i tau mafaile de tu langa le ama ya matoi fa mama lama i lo muriane tamata i famsino o tu langa ia mata ia ono sai e kali fesidi langa le maka upu o le ku ke
ia ono saila e tali fesili alo ia le tutete. Awa fo ina i vavere tota mai. Awana i vavere tota mai. Ai ia fa mua ona tama fai e tali fesili. Awai o le fesili atu ai le se tali. Ia e fa ono ave ma me a fo ina e tu fesili ele ma fo fa tama tai fam sino. Pe ai se a wale ai se kadi. Pe ai se a ngale ai se kadi. Ia nga faari lava le fie la matanga o le mori mau ia pole sunga ya leala. Ia faari longa le fie ya Sam. Fa pe mai wa fale anga inga ron kamari anga ta wa lea lona ingoa malona ainga wa upuia e tangata. Eo le tae ao atoa. O kala ia nga faya to fale ala. Le tae ao atoa o tala ia na fai. Na ai fasiri ngia Lloyd Richard. Pe ai se a la nga ika ai ia Sam. Ai nga ke faya le atangia mai. E nga ke i faya se kangi. Nate faya se nate i faya se tangi fa sanga Samuel. E sere mele nga faya i langa kangi mo. E sere mele sa fa sanga i ai langa kangi mo. O langa complaints nga fa sanga ya la uli ma fe pura. Eo e leo Samuel. Eo ai fai mai. Sa fai i langa loia ai masalo ua kawa fai. Uma yai ia tulanga ia. Fa mai sa ia kam fai loi langa lo ia tulanga ia. Ai ole tang ia le ala pule. Ele fai ia fa kau ia Samuel. E sele menga ia kang ia ala pule. Na fa tau ia na fa sanga tang ia le ala pule. Tangi mua le ala pule polanga complaint. Ia fai mata suwa. Po pule ai fai mata suwa. Ia mana fionga ia la audio mali toa. Oi. Beila o tulanga na ia e o ai le fai unga lana mori mau o tu mau ai le kike ku mau ai kike ma kwa i ka fo ia i le fai ako Richard le lo ia le tu KC wa ia fa por kikia le mea o ngai le complain fa sanga ya Samuel ai sa complain fa sanga ya lauri ma pure ai kusala le ba ai ya lo ia le tu wa fa por kikia le ala le mea ona wale faya langa complaint te fasanga ya Samuel o le ai lunga ole o le ai ngai lunga ole fatala no ngai le mele ai pe wa fasanga foi le ya la ulima ma le sa avia foi pule o sa lenga numero tasi ia fe purai ia le foi la fa pe mai ngai pressure inga leo e judge lauri ya yang wali inga wa umanga fai mori anga oisi nga fai ai Lord Richard e ko le kala pepelo ai faali ai loa male ko ai ngana ele mana o mia ona ye tono farmsnoka nga faali ai loa ma ko ngana ele mana o mia ona tala no ina tono farmsnoka pe falo ina e tau lava ona tausile mamalu o farmsnoka matama fai tarifsili ele faali ai isa faali o sesi ya sa fai lole malo longa le fa toi 5 minute fai le malo longa 5 minute ya se to fa to ya le moli mau ale tu leo ya pe ona tu la i le malama na leila ya por to fale ale al pule se fa ko ya onga ua kalo sanga foi ya Catherine ya talasa ye tu sai foi malafonga ya wala la foi tonu ole fa masnonga ai mai se o ia o se tangata le mai tawina i lana mori mau. O se tangata wa leva o na iai upu fai o malo po le pāne mene. Ai i la fonga iana la lafo i tono o le potu whamsino. Ia pe wa le o ngā tusa. Ia malona tamari anga lesa iai. Ia o na wa avea le ita i le whape atu. O lo ia ri tutete. Wa e kango whapor kiki le mea. Sa kaunga whailau kangi wasanga ia Samuelu. Ai awangi faya lau kangi fa sanga ya lau di o ngare wakangi ai ya por kiki ya sata o filo fam sinon leila ya ai se tau fa to ia le mori mau ari tu leo ya sau fo i martamata i fa masino ave ia le tala o lo tu watu ele tu te ele la to finaunga
ma e mana o mia lo tali sa o fesili e au noa ma se tau mafai au noa ma se tau mafai ia e puni puni ni whaamtalanga ia o mengi o whaamasnonga ia o te wha uia boi longa fo i lea le tamari boi longa fo i ia le ala ia i tūlanga i me whaapea i tau alu manga whaapea o whaamasnonga ho nga sisi e kakau o ngā lava le ono sai e tatau o le simea o le whaamasnonga o le vaenga lea e ana le whaamasnonga o le tūtete e tatau ona ono sai e tali fesili ono sai leita ai ono sai e tali fesili aua ne i vave leita ma avea mambea e le talia i loa ma fesili ia le mai tauina ia sa whaapea loa ona whaato ese whaato ese ia ba wha umai lo malana mori mau ia le asa sa whaapea ona mai tauina le tūlanga fo i lea ia o kere o loa iai po le malingi lo i mata ua e toi ngā malingi fo i le ese winga o le malingi o lo i mata o se tangata po ua ia salamo mai i ana upuna la lafo i tono le palemene ua ia toi feel sorry i ana la fonga na la lafo i tonu e lo palemene i tonu le whamasinoga po ua se tūlanga fo i lea o lona ita o lo o ita pea ia lenga va ia le reporting mai tonu ia le sa va ia le malingi ona loi mata ia sa fa to atu fo ia lona ainga sa fa tasi ai ar tūlanga na le moni mau ar sunga ia le ala le pule rimoni ia film malama na leila ia na fa perola ia na fa il moni mau lona atari wa le si vaenga sa fsiring ia o le tavale o le tavale ia o le ala e atangi atu o le kau ke kalango le len kusa le ala la fai mai le tūlai o le van o le ala ave lo mau fau o le mea kongo ala le ngā ave leo le van ala au le mali to o le mea kongo ala le ngā ave e leo le van ala au le mali to le ngā mo fo tala le na ave le tanga le fai susu nga suea ku lo le van o mai lo ave le van ala au o ka ma fai ya se me fo ilea ia su ese mau ia nga mai foi la ia le atari o le ala ma lona to lua fai la mo li mau ia ai wa no fo ia le ala tono pot fam sino mantua e le fai to ho i fafo e no fo ia va mo li mau ia o mon fai e tono pot fam sino ia fai mai ia le atari o le ala malona to lua fa ko ala va ai kingo ale ya Samuel ko ngol pok fam singo ko ala ko va ai kingo ale ala ko ke le lo Samuel le ko ala ko va ai kingo ale ya Samuel ko ngol pok fam singo ya ma o sa mo se ku ula kiki e lo mai tangata isi tangata na fasiringia pe ai sa la na lo ai se masivai e fa ngal wengar ko luo o le ala pule ile soifua maloloina o se tausi soifua e fai mai nga kuko le vomo ko yo so mai ile kuko ai aka ko ma fo fa u ya Samuel le tu lo wale uso le wo mai le kuko o le kuko o ko nga le vole ile au le mas le tu stala ya wo boy u mai ni west wala ko wale o le la ko le volga e lo fa ngara kuko ia o le ka mai le o kire fa pe o ke ngofo u ya ma fa tusa le tu ai ngata ye Samuel ma le ku ai nga yo inga le ka mai nga fa ye Samuel nga le nga ilo Samuel e ke fa alongo kwa foi le e se ala fa alongo e te ya le me la mi milo sai ila u ya fa alongo o fa alongo le o fa alongo a kota le wingo la fam talang o le fa mai nga kuko nga kuko le Samuel mo kingo nga kuko le Samuel ia le tulanga o le mata upura e pe ona fsiringi ai fa fe la ngai lo Samuel o e ke fa ngaruenga o se tausi soifua ile mtanga ruenga soifua maroloina ia e mai lo makuko lilu
Iyo, a Samuel. Ilo se kangaka la uya tala sa ole fayatu. O Samuel ila uya vai. Ele o se kangaka si maki longa mafau e mafainga o longa mafau ia me fa pea. O langa fa makala sa a maua se kangaka piko sili nga fa mahongi. Ile lalo langi le ngei ka ko ke feolai. O kangaka e vai le tūlanga i le aonga. Fasa o mai au pe ase. Eoi. E iai foi kangaka, foi ngei ata mamai. Ole makua i kele foi o mafau faunga. E oso mai ai. Ai ila ukango fakulanga Samuel, wo tau ero mafau le upuna. O se kangaka piko silinga. Nga wha maongi. Makangaka i laka i le wha maongi. I mea la kou ki kau kalai ma whatinonga o lato ngai oinga. O kangaka, ele i umang ya onga. Ele i hiung ya onga. Eoi. O kangaka piko sili nga laka i le upu leo wha maongi. E kau ka kala foi. I me kau kalai. E kau ka kala i le wha maongi. O kangaka piko sili nga mawarulunga. Ele o kangaka uma foi. Le tūlanga i alato wa onga ma mea uma whapena. O kangaka fo inga e whangawhangau mai ere tūlanga. O le kau mawhai e mi milongi mea. Pe pelo. Eoi. Tūlanga fo i lea tau mawhai e wheko re mola kala le whai aku. Leo whape mai ngeila kari o le ala. Le lopenga kuko le Samuelu. Le ware ngai loa Samuelu. O ie whenga ruenga soi fo marolo inga. Ia o wheme ngai loa si Samuelu ia whainga me o kuko. Ka pawane mea Samuelu le nga whakalai langa mori mau. Ka whao aku i, ya, alu a maua sanga aisa lelei. Ke pasika aku i, alu eva maisi ka mai ki Eoi, alu ma eva ifo maisi mapai malafai. Tawolu manga, ole nama ta upu. Ole neima ta upu tato to ai tau nuu mai nei taimo na fiafi. Eoi, peila aru tu langa na, ya, ole tawolu manga, ole nei aso i whamasinoka. Eoi, ai pei ore tu langa maalie na i nei aso. Ore tā mau ore taimi. Tā mau ore tā vale. Male, i loa le malu o le malo. I loa o le malu o le malo. Le ngana ale tai whau. Ua makua i loa le lei, le ngana ale tai whau. Eoi, peila o tu langa na. O mea ngā waka mau le aso ringi. Eoi, ya, wha maa lo lawa si o tato atunu. O le matau atu. E peia o tae au. Ya. Au mai aile se whaai unga. I submission ia na whaia i tu e lua. Ile vahenga fo ile o le no case to answer. Eoi. Au mai ai nā se tūlanga i se. I se finangalo fo i o le fionga tamai tai whamasino. Ya. Nā o nā tātou tiro iai. Ai tātou te le i loa atu, wai e fo i tai au, sui fo ia nisi fo i o tawaru manga whamasinoga. Eoi, sui ia le tūlanga fo i e pei o na iai ia nisi fo i fina ngalo o le whamasinoga lātou. Eoi, ai pei o tūlanga le nā, tātou tālia, le aso a tai au, ia, po le a le tūlanga i tawaru manga fo i o le aso a tai au lātou i tawaru manga whamasinoga. Ia, mai o lese o kako kilo. Se o tātou fesili. O le are tūlanga isi mo li maua le itua leo leo, wale mai tau atu. O le isi mo li maua leo leo ele i wala aua. O le isi mo li maua leo leo. Ia ona o leo wa nga i lava le whamasinonga pei ona iai le amatanga lea na tuwe au mai ai se finangalo tamai tai whamasino i submission ia na whaia i tuwe lua. I le no case to answer. But there is a case. Au le no case to answer lea. E whatatau i mō lianga o i la tau nei. E whaavae mai le mōli maua mari. Eoi, e whaavae mai le mōli maua mari. Ai pe o le mai tau atu. Ia, tau sia ia, o mai tai au se whina ngaro ta mai tai whamasino.
ia ona whangalo ai la ia lea ai o lea so lulu ai lea ko whatulanga e wala au ai mōli mau ale tūtete o mōli mau ia e mōli mau ai ia i la tōu o loo mōlia ia mo se whafufonga fo ia whamasnonga ia ai le ngata lea ia o nisi o i la tōu po o mōli mau fo i wa tapena ina i le tūtete e au mai e lango ai e lango ai a la tōu mau pe fo ona o la tōu tapena i la tōu ia pe ira tu langa na fa fonga so tato atunu ya ai fa malo ale pale ai malo le fa aile le lava ono sai foi ya o tato ye tawo manga tato mta upu fa masdonga ya ai se o kako kilo le o mai a na faile mon maua le ala pule ya o lo natali o le to lu o natali ya se o kako kilo pole a se tau no unga e ai po a foi tau manga le aso taiao i le tatou mata upu le whamasnonga. Ia po le hartu tu langa le ai. Ai o mea ia o tā mau le fiafini nei. Mai o se mea foi e maofa i le roto. Tā mau le taimi. Tasi o lima i le vaveao o le aso lusu tasi o apelila lua olu lima. Tasi po le 5 minute te aritu la tasi i le vaveao. Le whapea mai leo ma le tima Jordan na tai hai e le tā vale i atu au. Ma ua wha mausalima iai foi. Ma le whapea mai. Ia, o le ta vale o le van. Ioi, se io mai lar kako piko le ali tu te o mai mori mau. Ia o nā lai mau ai po le a. Wa la foi ei la tau mori mau. Ioi, la foi ei la tau mau e lango ai. Ia, le la tau finau nga whaartu la fono. Ai, ta si ia. Ia, au mai e le atua se file mui se o tato atunu. Mai le ni mata upu. Ia au mai ai le atua le tu fata singa o se tato atunu ua felau toai ma fe vai ai ona o nei mata upu oi ia ia se mata upu tai a fo i mtanga luengo malo ia se i o anga ia tu fo i tai a mato te feloi ia e fa tai a nga luenga fo i ana i malo ia lau fonga fia i le fatinonga ia le sa o to le la tala noia ia le fe la bota pena tu ia pe ona lato mana o mia mai ia tu langa fo tapena ia pe ia ona fai atu o mengi ka kalango ai o mea la ele ongi me o aki au ka kalango ai o mea o lo tutupu ma o mea o lo an ya e mai i to tonu o le whamasnonga oi ar tu langa le na anga le leile atua i fai ngā malolonga so tatu watunu ule nei a fiafi ia whamanuia fo i le atua i tau alumanga o to toi o le nei whamasnonga i lona vai aso muri nei whamanuia le atua i tamaitai whamasino ia talasa sa anga atoa ia male vahenga whamasnonga ia ai maise o i tu e lua whamasnonga i tu te ia male i tu leo i lo ia uma o lo fina wina ia mai lato uma wa afia ia i le nemta upu e le ngata o mōli maua le tu leo ia ai o i lato foi o lo a afia ia i le file mu o le atua ia umane le nemta upu ia ua iai le mafana i le vao le siuso le tatou vato e whaafoi le file mu pe ona iai a wai pe o le mata upu le nei ua lau walunga i tala noanga mai o se mata upu e atangia mailo na tu ale lea u tatou wo o mo tatou wawa ai i le whaale tonu ua iai le tatou atunu mafua mai le nei mata upu o tu langa lale la tatou tu mata ia tau lubanga o totoe ia mo wai foi lo stato tala ile so taiao ia ai mo mori fa tai i tato company o motonga e fionga ia rupe matasila mal fartua ia foi maono sufali ia tu sai foi mal fa o pe tato ngal wenga foi fatas ia fa tai foi ile tunu a fa pe e mafuta mai lungo le YouTube a foi o la fa ile o to mafuta mai wo over mal tol wafe o to ka foi nga over mal ko wafe mo kupuka ko like i lungo tato YouTube channel a fai tele subscribe o mi lo subscribe ya o lo sauta o fo na ya mo kota ya masiana tala no nga fo i mai lalo foleo ya ai mo ne fia fisa mo fa fe tai tele fata si mai manu tele ina fa nga marolonga tato fe lo tai au pe audia ile lo fa malanga le yo le tua ai o le nei taimi fa so i fo ya